با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان گوشتین، مخصوصا گوشتین ملی توجیکی گوشتینگیری. این قسمت دوره های مقدماتی است، هرچند قسمت فینالی پشت سر شده باشد، اما ما برعکس برمیگردیم از قسمت مقدماتی. و اینجا دوستان عزیز نبرد در وزن 60 کیلو آغاز میگردد. حبیبالله ظریفزاده با پیراهن سفید از کنار سفید و رقیبی او باشد چطوری که میبینیم این شایف است. عبدالرحمن از شهر و نواحی تابع مرکز است که در وزن 60 کیلو رقابت را آغاز کردند. عبدالرحمن شایف از با یک تگ سبز حالا گوشتین میگیرد در وزن 60 کیلو. پهلوان است که از همون سلاله شایف است، بسیار پهلوانی خوب است و حبیبالله ظریفزاده باشد و هم در این وزن میخواهد که این پهلوان شهر کلوب بر مقابل رقیب خوبتر هنر نمایی کند. و این دوره های مقدماتی هستند. شاید بعضی از نفران تماشا کنند که ما قسمت فینالی رو دیدیم، اما قسمت مقدماتی آغاز می شود. خب این قسمت مقدماتی است، با این خاطر ما رو همراه باشد مخلصان عزیز. ما از دوره های اول تا قسمت های فینالی می رویم. خب اینجا کمفعالی حبیبالله ظریفزاده با یک تگ سفید در روبروی رقیب است. چه بالا قید کردیم که عبدالرحمن شایف پهلوانی بسیار خوش‌طالع محسوب می شود. اکنون حالا یک پرتافت حلال اعتراف می گردد و این پرتافت عبدالرحمن شایف که ترغیب اسانه راش میکردیم حالا رقیب را شکست داد و بعد دوره های من بعد راه یافت. این دوره اول بود. برای شایف دوره اول بود، برای ظریفزاده حبیبالله دوره دوم محسوب میشد، چون که در دوره اول حبیبالله ظریفزاده عبدالشکر اویزوف را مغلوب کرده بود. اکنون جفتی نو به میدان وارد میشوند. نفرانی که تلویزیون ورزش را میبینند، این بازی‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری است. نماینده شهری دسته خطلان یک مسلیدین خیرالله با یک تکی سبز نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرویز میرزایف. مرحبا تیاری بیند. محمدی زاده محمد دوشنبه خدای نظر اشورزاده خطلان دو. خدای نظر اشورزاده خطلان دو تیاری بیند. این اکنون جفت دویم است که در وزن 60 کیلو به میدان برآمدند. دوره دویم است. مصلح‌الدین خیراللهیف پهلوان خطلانی با پرویز میرزایف گوشتین میگیرد. یک بدن برای پهلوان خطلانی دادند. این مصلح‌الدین در اینجا مصلح‌الدین نوشته شد. مصلح‌الدین پهلوان است که در دوره اول سامان علاموف را شکست داد. سامان علاموف از همون سلاله پهلوانی علاموف در شهر وحدت. براستی این رقابت نیست تا ببینیم که این پهلوان شناخته از دست مصلح‌الدین خیراللهیف چگونه مغلوب شده بود. خب مهم در اینجا صورت جلسه یا صورت مجلس نشان میدهد. صورت مجلس نشان میدهد که در دور اول این پهلوان سفید پوشیده خطلانی سامان علاموف را مغلوب کرده بود و بعدا امکانیت پیدا کرد با پرویز میرزایف به نبرد برآید. یک بدن
муслидин хайруллоев дорад ва бо ин бадан ба пеш меравад. парвез мирзоев паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон астан гуштин дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳам рушд кардааст. гуштини миллӣ махсусан дар ноҳияи дарвоз ин намуди миллӣ рушд мекунад. ҳоло фаъол парвезро мебинанд. анамид хайруллоев аст. муслидин рӯйнавор буд лаҳзае ин паҳлавони хатлони довари болои гилем дилшодзода алибек, довари кунҷӣ толибов, довари кунҷӣ азизи бахтиёр. миёни ин ду паҳлавон акнун вақт ҳам сипарӣ мешавад. барои зазир ҳастанд паҳлавонон. ин партофт ҳалол аст. офарин. парвез мирзоев рақибро ба тахта пушт афтонд. дар ин вохӯрӣ ғолибият насиби намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон парвез мирзоев. парвез довари болои гилем дар фурсати кӯтоҳтарин бисёр амали хубро анҷом дод. ҳоло дар ҳолати такрор ҳам дидан мумкин аст ки тариқи худ гирифта ба пушт меафтонад. довари кунҷӣ бо яктаки сафед намояндаи шаҳри душанбе муҳаммад маҳмадизода, бо яктаки сабз намояндаи дастаи хатлонду худойназари ашурзода, роҳбари гилем муҳаммадализода муҳаммад паҳлавони пироҳани сафед доштааст. бар муқобили ашурзода худойназар мубориза мебарад. ё худойназари ашурзода аст аз канори сабз ё амон пироҳани сабз ба бар кардааст ва муҳаммадизода муҳаммад паҳлавони шаҳри душанбе аст ки оло як амалро анҷом додани буд. 60 килограмм Авранзеби Аскархон вилояти Суғ Баротов Алишер хатлон як. ба ҳайси довари марказ Алибек Дилшодзода собиқ паҳлавони вилояти Суғ даст қарор дорад ва ин набардро тамошо дорад. муҳаммад муҳаммадизода паҳлавони шаҳри душанбе ашурзода бошад. бо яктаги сабз гуштин мегиранд. ҳоло гуштини инҳо баробар аст. ягон навигари миёни ин ду паҳлавон ба чашм намерасад. фақат баробар гуштин мегиранд. дар гуштини милли тоҷики гуштингирӣ аз вазни 60 кило оғоз меёбад ва рафта рафта вазнҳои болоӣ ҳам пешкаш мегардад. Бадан ва яктаки сабз.
баъдан ба паҳлавоне ки пироҳани сабз ба бар кардааст кори онҳо шоистаи таҳсин нест. ҳанӯз анқариб ки баробари биёни паҳлавонон ба чашм мерасад бояд фаъол бошанд. баробари қувваҳоро дида истодааст довари марказ Алибек Дилшодзода ба тариқи дастон ишора мекунад ки гуштин шавад. як паҳлон дар робарои паҳлавонон инҷо намояндагони вилояти суғ қарор доранд. ҳоло дар паҳлавонон аз ноҳияҳо ва шаҳри хуҷанд махсусан аз минтақаи вилояти суғ ҳам зиёд ташриф доранд. дар инҷо дар вазнҳои баъди на мубориза мебаранд. мо албатта хоҳем дид ин набардро. ҳоло як партофт ин Ашурзода худои назар буд. Устопиров дар паҳлӯи яке аз собиқ паҳлавонони кишвар Шоҳин Гулов нишастааст. бо ҳам суҳбат мекунанд. мураббии гуштин дар вилояти суғд Суҳроб Неъматов паҳлӯи онҳо аст дар ҷои нишаст. махсусан сулолаи Устопириён, сулолаи Гуловҳо дар вилояти суғд Неъматовҳо ҳама паҳлавононе ҳастанд ки ҳам Устопиров ҳам Суҳроб Неъматов ду мураббии бисёр ҳам кордони вилояти суғд махсусан дар гуштини ҷудо дар гуштини милли маҳсуб мешаванд ва Шоҳин Гулов бошад собиқ паҳлавон ва ҳоло яке аз ҷавононе ки партофт ҳалол аст. инҷо пушти пой задан яке аз нафароне ки федератсияи гуштини миллии тоҷикиро дар вилояти суғ роҳбарӣ мекунад. Ашурзода дар инҷо ба қисмати минбада роҳ ёфт. даъват карда мешавад Авранзеби Аскархон вилояти суғд Баротов Алишер хатлоният. ивази доварон довари боло роҷов шаҳбоз шаҳрҳои тобеи марказ бо як таки сафед Авранзеби Аскархон вилояти суғд бо як таки сабз Баротов Алишер хатлоният. акнун ҷуфти васт шуд. дӯстони азиз, ҷо паҳлавонони навбатӣ баромаданд. аниқтараш ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам дар минтақаҳои худ яъне онҳоро мешиносанд ва гуштини хуб ҳам мегиранд. дар ин ҷо Аврангзеби Аскархон паҳлавони суғдӣ баромад. бар муқобили Алишер Баротов гуштин мегирад аз канори сабз ё аз Алишер Баротов бо саролибоси сабзи гуштини миллии тоҷикӣ гуштин мегирад. Шербаротов
дар вилояти хатлон ин паҳлавон устод Сафар Баротов махсусан дар намуди гуштин шогирдони хубро тайёр мекунад ва паҳлавонони номдор яъне дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон гуштин мегиранд. ҳоло ҳаракатҳои ин ду паҳлавон бенатиҷа аст. Фақат Алишер Баротов каме фаъол буд. довар аст ноҳияи Файзобод аст, бисёр доварӣ хуб мекунад, довари марказ ва ҳаракати ҳар як паҳлавонро ба назар мегирад. ҳоло Алишер Баротов акнун Аскархон Аврангзеби Аскархон дар паҳлӯи ё дар назди устодаш Фаридун Устопирён аст. Фаридуне ки бародари Комролшоҳи Устопирён худ дар гуштини самбо хуб медарахшед. ҳоло бубинед инҷо Алишер Баротов рақибро дар як ҳолати ногувор овардааст. гуштини милли тоҷикии гуштингирӣ махсусан дар вилояти суғд бо ҳамон ташаббуси Шоҳин Гулов рушд меёбад, чун роҳбари президенти Федератсияи гуштини миллии тоҷикиро дар вилояти суғд ба ӯҳда дорад. барои рушду равнақи ин намуди варзиш ҳатто дар ҳамон толорҳои зеборо сохтааст, то ин ки паҳлавонони минтақаи суғд дар онҷо гуштин гиранд ва ҳамасола дар вилояти суғд махсусан дар ноҳияи Ҷабор Расулов деяи Зарафшон ҳам гуштинҳои хуби миллии тоҷикӣ баргузор мекунад ки паҳлавонони шаҳри Душанбе ба онҷо меравад ва имрӯз дар бозиҳои милли варзишӣ аллакай паҳлавонони вилояти суғд ба шаҳри Душанбе омаданд ки барои сайқал додани таҷрибаи гуштингирӣ бисёр нақши калон дорад. хуб, Алишер Баротов нисбат ба Аврангзеби Аскархон фаъолтар аст дар вазни 60 кило, ҳарчанд ин гуштин дуру дароз давом мекунад. ҳоло Фаридун паҳлӯи шогирд нишаста буд, рӯй навор буд. Фаридун ҳам барои ин ҳаракат аз ҷониби Аврангзеби Аскархон буд, вале Аврангзеб корото қисмати охир сомон надод. ҳамин сомон надодани инҷо бояд қоидаҳои махсуси гуштини миллии тоҷикӣ фаъолият кунад ки дигар дар гуштини миллӣ бояд қоидаҳои махсус бошад ки дар ҳолати агар довар дар 3 дақиқа қарори ниҳои худро набарорад ё масалан якеро фаъол дигареро кам фаъол нишонад, бояд довар худ аз ин чиз огоҳӣ бинад. хуб, ҳамин ҷо бозчанд паҳлавон дигар бадан нишон медиҳанд барои Алишер Баротов. рӯбарои мо яке аз паҳлавонони номдори дигар аз вилояти суғд нишастааст. Диловар паҳлавонест ки дар вилояти суғд махсусан дар гуштин хуб дурахшидааст. Диловар Гулов аст, аз ҳамон силолаи Гуловҳо. ин паҳлавонон дуру дароз гуштин мегиранд. Фақат як бадан Алишер Баротовро ба пеш мебарад. ҳоло бо як бадани ба даст оварда Шоҳин Гулов назар мекунад ба гуштини инҳо, махсусан ба гуштини Аврангзеби Аскархон паҳлавони вилояти суғд, то мебинад дар ин ҷо яъне
ба ҳайси роҳбари федератсияи гуштини миллӣ вилояти суқ мешинад ва беҳтаринро шояд аз ҳамин ҷо пайдо кардан мумкин аст. як бадан ҳамин тариқ алишер баротов ба давраҳои минбадан меравад. рақиби алишер баротов ин паҳлавони шаҳри душанбе, худои назари ашурзода, паҳлавони хатлони монасар. Сироҷов Шаҳбоз шаҳрнои тобеи марказ, довари болои гилем Хусрав Шоев, довари кунҷи Шамсуддин Раҳматов, довари кунҷи Амир Шоев. Яктаки сафед Орифҷон Додов Душанбе, бо яктаки сабз Шаҳбоз Сироҷов шаҳрнои тобеи марказ. анакнун пироҳани сафед ба бар кардааст. яке аз паҳлавонони номдори водии араштонзамин, махсусан дар ноҳияи сангвор, ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаро хуб мешиносанд. ин орифҷон додов аст. орифест ки борҳо шаъну шарафи кишвари моро дар гуштини самбо ҳам дар гуштини ҷудо дар арсаи байналмилалӣ ҳимоя кардааст ва паҳлавонест ки ҳоло дар вазни 65 кило дар гуштини миллӣ мегирад. дар ҳамин вазни 65 кило дар гуштини миллӣ борҳо ба қуллаи баланди варзишӣ расидааст. махсусан унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ба даст овардааст. ин Додов Орифҷон аст. Орифҷон Додове ки пеш аз ҳамин даврае ка пандемия ӯ мебоист дар гранд-сламҳои аврупо ширкат меварзид ва ҳамин давраи пандемия ба кори ин паҳлавони шинохтаи тоҷик Орифҷон Додов мушкилӣ пеш овард ва бо вуҷуди мушкилӣ таваққуф кард ва ҳоло акнун дубора ба майдон мебарояд. ин паҳлавони умедбахши тоҷик боварӣ аст ки ин ҷавон аст, ҳанӯз метавонад ки дар миқёси ҷаҳон аз ин пас ҳам шаъну шарафи кишвари моро баланд бардорад. ҳарчанд вақт барои паҳлавонӣ хеле кам аст. давраи паҳлавонӣ давраи хеле кӯтоҳ аст. Садриддин Обидовро машқ додааст. ҳамон устод Садриддине ки қаҳрамони ҷаҳонро дарс додааст. хоҷазода беҳрӯзро ҳам хислатҳои накуро барои шогирдон меомӯзонад устод Садриддин Обидов, ҳам равишҳои хуби гуштингириро. ин хеле мураббии ками даркам аст ки як бадан ба кори Орифҷон Додов нишон доданд. кам аст чунин мураббиёне ки ҳам одоб ва ҳам варзиш меомӯзанд барои шогирдон. ин хеле кам аст. ҳамчунин чунин одоби хуби гуштинро дар мактаби варзишии Зарафшон ҳам меомӯзанд. мактаби хуби мактаби варзишии Зарафшон барои паҳлавононашон низ аз аввал одоб ва бадан. оҳо Шаҳбоз Сироҷов як бадани дигарро кор мекунад. инҷо акнун кор баробарӣ аст. барои Орифҷон Додов лозим аст ки ҳаракатҳои худро зиёдтар кунад, вагарна бо чунин шакл гуштин гирифтан бо рақиб андаке ӯро мушкилӣ меояд. аммо Додов худро медонад, кори худро, равиши худро бояд хунукназарӣ накунад ё ба қавли фориғболӣ накунад, то ин ки ҳар як фориғболӣ метавонад ки шикаст орад. баридон Устопиров, Шоҳингулов, Сороб Неъматов, мураббиён ва рушддиҳандагони гуштини миллии тоҷикии гуштингирӣ, гуштини самбо, гуштини ҷудо дар вилояти суғ маҳсуб мешаванд. мактаби варзишии онҳо хеле пурқувват аст дар вилояти суғд. Орифҷон Додов акнун атрофи рақиб чарх мезанад. бояд чарх занад то ин ки имтиёз пайдо кунад.
саймумин обидов мураббии ҷавон фарзанди садриддин обидов дар лаби гирем нишастааст ва орифҷон додовро маслиҳат медиҳад, шогирди ҳам худ ва ҳам шогирди падарашро. кадом равиш хуб аст барои орифҷон додов то ин ки рақиб шаҳбоз сироҷовро шикаст диҳад. аммо шаҳбоз сироҷов низ як бор кори хуб кард. آگاهی با پهلوان یکتکی سبز. برای شهباز سیراجов آگاهی نشان داد خسرو شایف داور مرکز و در برای سلاله شایف هاست ابراز کردیم بالاتر. برای орифҷон додов лозим аст ки хуб кор кунад. фаъоли худро нишон диҳад. орифҷон додов ҳолати камарбандӣ лаҳзае буд ва орифҷон худро канор буд. ҳоло акнун шаҳбоз сироҷов ба пеш мегузарад. огоҳӣ барои орифҷон додов нишон доданд. شاید بعد از همین آگاهی орифҷон додов фаъол шавад. برای گوشتی نگرفتن آگاهی میدهند. برای خوب گوشتی نگرفتن مقصودم کم فعالی. وقتی که پهلوان کم فعال شد پس داور مجبور می شود که برای او آگاهی نشان دهد. حالا شهباز سیراجов دور میگریزد. در این واخوری با افضلیت دو بدن غالبیت نصیبی نماینده شهر دوشنبه орифҷон دادو. دو بدن دادов орифҷон رو به دوره های مینبده برد و رقیب باشد محروم شد از دوره مینبده. عبداللهزاده تیلو تیاری بیند. نماینده شهر دوشنبه حقداد گولوف و نماینده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سفرگنج قربانبک. ایوازی داوری کنجی داور مرکز دوباره بعد این وفری تیاری بیند حقداد گولوف سفرگنج قربانبک. اکنون اینجا خسرو شایف داور مرکز پهلوانان وزن 65 کیلو فخرالدینов سنت‌الله را با عبداللهزاده تیلا به میدان دعوت کرد.
عبدالله‌زاده طلا پهلوان سوغدی است. را ما تحت روبری دیده بودم در استوپی رو مشق میکرد. حالا اکنون معلوم میشد که تا کجا به این نبرد آماده شده بود. گوشتین گرفتن و هر لحظه توقف کردن برای پهلوانان داده شده است. طلا عبدالله‌زاده هجوم میکند به سمت رقیب. همین طریق داور کنجی همین طریق غالبیت نصیبی. خب 10 ثانیه دقیقه ویدیو پفتار. در نوار ویدیویی هم انیق نشان داده شده است در سوار فخرالدین سنت الله. گل حقداد قربانبکов سفرگنج. پرتافت خوب را ما دیدیم. در اونجا ما از پهلوانی که باری داشتیم در وزن 65 کیلو طلا عبدالله‌زاده، اما نوروز حلیمов گوشتینی خوب گرفت. این گوشتین است. اوه رفته رفته اکنون وزن ها هم بالا میشوند. خسروشویف برای پهلوانان 65 کیلو هم اشاره میکند تا گوشتینی خوب پیشکش کنند. حقداد رو هم میشناسد. حقداد گلوف پهلوان شهر دوشنبه است. در مسابقه های شهر دوشنبه مخصوصا در رقابت های جشن های ملی گوشتین خوب گوشتین میگیرد. پهلوان است که در وزن 65 کیلو خیلی گوشتینی خوب دارد و قربانبکov باشد. این سفرگنج است، پهلوانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اکنون حالا آگاهی اول را برای قربانبکov، اما حقداد گلوف هم باید خوب گوشتین گیرد. من بارها هم گفتم پهلوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان هم در گوشتین خوب هستند، مخصوصا پهلوانان درواز، پهلوانان ونج خوراک گوشتینی خوب میگیرند. وزن 65 کیلو است، همون وزنی که بیشتر ما نبرد طلا عبدالله‌زاده را دیدیم با نوروز حلیمov. پرتافت آفرین. پهلو سبز را میدهند. این پهلوان بدخشانی است که با یک پهلو پیش می رود.
агдод гулов рӯ ба бохт дорад ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида. анамин агдод гулов аст. агдод гулов ҳоло рӯ ба бохт дорад ин паҳлавони шаҳри душанбе. ҳолати такрорро мебинем. ин ҳуҷум аз ҷониби гулов буд, аммо худ дар муқобили рақиб аксуламал гирифтор шуд ва анқариб ки замин афтад. ҳоло ин бори дуюм аст ки агдод гулов барои партофти рақиб ҳаракат дорад, аммо маълум аст ки инҷо сафарганҷ намехоҳад таслим шавад дар рӯбарӯи агдод гулов. баръакси ҳол ҳуҷум мекунад. офарин сари китф, аммо натавонист. ҳоло акнун саросимавор агдод гулов ба самти рақиб меравад ва рақиб бисёр ором аст. дуюм бор аз сари китф кард агдод гулов. ин сеюм бор аст. баданро кор мекунад, аммо паҳлу мақомаш аз бадан болотар аст ки ин барои агдод гулов талаб мекунад ки аз агдод гулов талаб мекунад ки ҳуҷум кунад. пайваста бояд ҳам ҳуҷум кунад. агдод гулов як лаҳза кам фаъолию барои рақибон имконият дод. сороб неъматов лаҳзаи рӯйнавор буд, мураббии кордони вилояти сӯхт. агдод гулов акнун гаштаю баргашта самти чап ва ростро пеша мегирад. ин паҳлавони шаҳри душанбе ҳоло дубора замин меафтад. баъдан касе талаб мекунад ва касе дигар мегӯяд ки ин партов ҳеҷ чиз набуд. хусрав шоев бошад, ишора мекунад ки дар ин ҷо ҳеҷ имтиёзе набуд. аммо фаъолӣ агдод гулов зиёдтар аст, вале як паҳлу дорад рақиб. яъне рақиб аз ӯ пештар меистад. қурбонбеков сафарганҷ. акнун сафарганҷ шояд ганҷе аз ҳамон бадахшон бошад ки барои гуштин гирифтан ва ба қисмати навбатӣ баромадан ҳаракатиаш хубтар бошад. ҳоло хусрав шоев ба хулосае омад ки доварони канориро наздикеш даъват кунад ва ин лаҳза муошират намояд ба онҳо. машварати доварон барои камфаъолӣ сафарганҷ қурбонбеков хулосае нашуд ва онҳо дар вазни 65 кило идома медиҳанд рақобатро. ҳоло агдод гулов акнун паҳлӯ аз самти чап ва рост дошта буд. ин навбат сафарганҷ ҳам фаъол шуд. دقیقه آخران را بچه وقتی دکتر وقت من می شود ایواز کرد لباس بچ کردن وقت من می شود. баъдан хусрав шоев барои сафарганҷ қурбонбеков нишон дод. агдод гулов акнун вақт тамом. ин бурди сафарганҷ дар ин вохӯрӣ бо афзалияти паҳлӯ ғолибият насиби намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон
Қурбонбеков, Сафарганҷ Қурбонбеков, паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, акнун ба марҳилаи навбатӣ рафт. иштибоҳи ҳамин ҳақдод ҳамин ҷо буд, ки ҳаракат кард, аммо худ дар контр ҳуҷуми рақиб гирифтор шуд ва паҳлу, ҳамон паҳлу бохти ҳақдод гулф буд. акнун ҳоло дубора орифҷон додов, паҳлавони ноҳияи Сангвор, ки дар шаҳри Душанбе ҳоло номнавис шудааст. паҳлавонест, ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон Саид Момин Раҳимов таҳсил мекунад ва ҳамин донишкада борҳо гуштин гирифтааст ва дар ҳамин мусобиқоти донишкада ҳам ғолиб баромадааст. Сайғофрон Ҳоҷиев, паҳлавони Раштӣ муқобили ӯ мебарояд. ҳар ду паҳлавон анқариб ки дар як минтақа машқ карданд, яке дар Рашт ва дигаре дар Сангвор, яъне хуби якдигарро мешиносанд. дар бораи ҳунари Орифҷон Додов мо борҳо гуфтаем, ки ин паҳлавон аз рӯи суръати ҳаракат бисёр ҳам хуб гуштин мегирифт. махсусан дар гранд-сламҳо гуштини хуб гирифтааст. дар гуштини самбо ҳам гуштин гирифтааст. махсусан дар гуштини милли, дар ҷашнҳои наврӯз мо Орифҷонро дар мавқеи баланди қаҳрамонӣ дидаем. ҳамин сулолае ки Орифҷон Додов тамрин мекунад, бисёр мардумаш гуштин дӯстдор ҳастанд. ки боварӣ дорад, ки ҳар лаҳза вақте ки Орифҷон Додов ба кадом мусобиқоте наравад, амаки ӯ доимо дар таром аст. ҳар лаҳза мепурсад аз кору фаъолияти Орифҷон Додов, ки онҳо ҳама майл доранд то Орифҷон дар миқёси ҷаҳон гуштин гирад ва шӯҳрати Тоҷикистон ва ҳамон Сангворро баланд бардорад. чунин паҳлавононе ки махсусан як ҳаст дар ҳамаи минтақаҳо ё қидаҳои Тоҷикистон ҳастанд варзишгароне, ки ҳам агар Тоҷикистонро дар қидаи ҷаҳон муаррифӣ кунанд, пас дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон шаҳру навоҳӣ, ки онҳо ба воя расидан тавлид шуданд, ҳамон ҷоро муаррифӣ мекунанд. махсусан Орифҷон Додов меҳрубон яке аз давандҳои дигаре, ки аз Сангвор аст ва он паҳлавононест, ки ҳасан паҳлавононе ҳастанд, ки агар меҳрубон ва ҳасан дар давидан дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон рақами як бошанд. пас Орифҷон Додов паҳлавонест, ки аз ноҳияи Сангвор дар гуштини миллӣ рақами як маҳсуб мешавад миёни паҳлавонони 65 кило. аслан дарёфт кардани ганҷ ҳам аз ҳамин минтақа аст. агар федератсияи гуштини миллӣ тоҷики чунин чеҳраҳои, ба қавли дигар ганҷ чеҳраҳоро пайдо кунад ва метавонад, ки аз онҳо ҳайати мукаммали варзишӣ ташкил кунад ва онҳо дар гуштини ҷудо ҳам баромад мекунанд. ҳафтаи пеш акнун мухлисони варзиш қаҳрамонии ҷаҳони гуштини ҷудоро хоҳанд дид тариқи телевизиони варзиш. аст маконҳое, ки он ҷоҳо паҳлавонпарвар ҳастанд.
орифҷон додов як бори дигар барои афтодани рақиб кард ва ҳоло акнун дақиқаи охироро пушти сар кардани орифҷон додов бо чӣ анҷом меёбад? ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб ҳаст. бубинед, орифҷон додов барои пушти пои рақиб монеа гузоштан бисёр ҳаракат дорад. хосраф шоиф бошад. ин ҳолатро назорат дорад. акнун гуштин идома меёбад байни орифҷон додов ва рақиби ӯ сайғофрон хоҷиев. вақт ба анҷом мерасад ва ҳамон афзалияте ки орифҷон додов дошт 3 дақиқа вақти иловагӣ. ӯро ҳам баробар кард ва аллакай 3 дақиқаи вақти иловагӣ барои ин ҷуфт пешниҳод карданд. маълум аст ки дар ин ҷо орифҷон додов фаъол аст. ҳамин фаъолӣ орифҷон додов буд ки ӯ дастболо мешавад ва ҳамин тариқ ғолибият насиби сайғофрон ҳоҷиев аз давраҳои минбада маҳрум мешавад. ҷароҳат бардоштани паҳлавони яктаки танбеҳ гирифт. орифҷон додов акнун довталаб баҳри ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ дар вазни 65 кило. ивази доварон фахриддинзода сунатулло, алимов наврӯз, довари болои гилем, мирзоев, довари кунҷӣ, ахтиёри азизи бахтиёр, шодзода. бо яктаки сафед намояндаи дастаи хатлонияк Сунатулло Фахриддинов. Сунатулло Фахриддинов. намояндаи дастаи хатлон 2 Наврӯз Ҳалимов. бо Наврӯз Ҳалимов гуштин мегирад дар вазни 65 кило. Сунатулло Фахриддинов паҳлавони хатлонӣ аст. аз дастаи хатлон ширкат меварзад, дастаи хатлон 1 ва аз шаҳри Кӯло бошад, дастаи хатлон 2 аст. бар муқобили ӯ Наврӯз Ҳалимов паҳлавони шаҳри Кӯлоб ки яктаги сабз ба бар кардааст, дар вазни 65 кило бо ҳам набард мекунанд. Наврӯз Ҳалимов паҳлавони қад паст, аммо ҷустуҷӯ дар лаҳзаҳои аввал эҳсос мешавад. як паҳлу барои паҳлу ба сафед, пироҳани сафед пӯшида. Фахриддинов, Сунатулло. аммо Наврӯз Ҳалимов ҳуҷум кард.
баромадан аз қидаи кабуд сунатулло фахриддинов ҳоло чолокона мехоҳад камари рақибро пайдо кунад, аммо рақиб намедиҳад камар. наврӯз ҳалимов устод Топиров дар паҳлӯи Шоҳин Гулов, Алим Сороб Неъматов рӯбарӯи гуштингирон қарор доранд ва аллакай тамошо мекунанд ва аз дидорҳо лаззат мебаранд. паҳлавонони вилояти Суғд ҳам ҳоло акнун як паҳлу акнун барои Наврӯз Ҳалимов. як паҳлӯи охирон аст аз ҷониби Наврӯз Ҳалимов буд. паҳлавони шаҳри Кӯлоб буд. мухлисон аз ҳар канор садо баланд мекунанд барои хуб гуштин гирифтани ду паҳлавон. бадан Наврӯз Ҳалимовро бадан нишон медиҳанд. дақиқаи охирон аст шояд барои Сунатулло Фахриддинов. лозим ояд ки суратафзоӣ намояд, чунки бо ин шакл гуштин гирифтан ба расидан ба Наврӯз Ҳалимов кори дуру дароз аст. камарбанд ислом мекунанд. وقت تمام. агар вақт тамом шуда бошад, пас Наврӯз даст боло шуд. Наврӯз Ҳалимов акнун дар давраи минбаъда бо Орифҷон Додов бояд мубориза барад, чунки аз рӯи суръатмаҷлис ҳамин аст. вазн 65 кило аст. дӯстони азиз ки паҳлавонро ба ҳам овардааст. که سفید نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفرگنج قربانبکov. سفرگنج قربانبکov پهلوانی پیراهن سفید پوشیده.
қувватов Фирдавс. Марҳамат. Фирдавс Қувватов. Сафарганҷ Қурбонбеков паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст. Бар муқобилаш Фирдавс Қувватов паҳлавон бо яктаги сабз гуштин мегирад. ағдод Гулов аз дасти ҳамин Сафарганҷ Қурбонбеков шикаст хӯрда буд. ҳоло акнун аз ин даста Фирдавс Қувватов бо қувваи хуби худ мехоҳад ки рақиби Сафарганҷашро шикаст диҳад. хуб ино вақт нишон хоҳад дод. шояд Сафарганҷ акнун онараш мисли ганҷ ноёб бошад. акнун ҳоло даври дуюм нишона додааст. даври аввал хуб буд. ҳарчанд ҳақдод Гулов пайҳам чанд навбати дигар кӯшиш кард, аммо муваффақ нашуд. як бадан ба ҳамин паҳлавони хатлонӣ Фирдавс Қувватов ҳоло каме қуввааш зиёдтар шуд. Қувватовро Яктаки сабз. ин Бозиҳои варзишии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гуштини милли гуштингирӣ аз вазни 55 кило оғоз шуда буд. дар вазни 55 кило Абдурраҳмон Шарипов бо Сиёвуш Солиев ба қисмати финалӣ баромаданд ва дар вазни 55 кило Абдурраҳмон Шарипов паҳлавони шаҳри Душанбе ба гирифтани унвони олии вазни 55 кило ё нишони тиллоӣ сарфароз шуд. Сафарганҷ Қурбонбеков қуввааш басандагӣ намекунад бар муқобили Қувватов. акнун набарди паҳлавонони 65 кило барои баромадан ба қисматҳои минбаъда идома дорад. бадан баша. ин аллакай барои Қувватов Фирдавс дуюмин бадан аст ки нишон медиҳанд. яъне Фирдавс Қувватов пешсаф мешавад. баъд аз амри довар ҳаракат кардан қатъиян маън аст ки инҳо бояд паҳлавонон омӯзанд. дақиқаи охирон. мухлисони асил дар ҳамин майдон соатҳо менишинанд. айёре бинад хайрандеши муродзода дилмуродзода шаҳобуддин. ҳоло инҷо мухлисон аксарам мухлисони вилояти суғ зиёд ҳастанд дар ин гуштини миллӣ.
аксаран паҳлавононе ҳастанд ки оҳо бале суфиев баҳром суфиев қаҳрамони тоҷикистон аз шаҳри кӯлоб ҳам дар ин ҷо ҳузур дорад. то рӯбарӯи мо буд лаҳзаи анамин нафаре ки рӯбарӯ дар марказ нишастааст бо сару либоси сафед ё куртаи варзишии сафед. баҳром суфиев дар ин вохӯрӣ ғолибият насиби фирдавс қувватов. фирдавс қувватов акнун пирӯз мешавад. даъват карда мешавад хайрандеши муродзода бо яктаки сафед намояндаи дастаи ин шотлонду устодонро лаҳзае барои мо намоиш доданд. бо яктаки сабз намояндаи вилояти сух шаҳобуддин дилмуродзода. усто пирофро шоҳин гулов сӯроб неъматов устодоне ки арсе паҳлӯ ба паҳлӯ нишастанд ва гуштини инҳоро тамошо мекунанд. муродзода хайрандеш паҳлавони пироҳани сафедпӯшидаи хатлонӣ аниқтар аз шаҳри кӯлоб бо шаҳобуддин дилмуродзода паҳлавони суғдӣ гуштин мегирад. хайрандеши муродзода паҳлавони шаҳри кӯлоб дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон гуштини хуб гирифтааст борҳо. бубинед алим усто пиров лаҳзае аз гуштини шогирд ба ваҷҳ меояд. дар паҳлӯи фаридун ҳам нишастааст. аммо хайрандеш муродзода паҳлавони хуб аст. бо ӯ гуштин гирифтан дар муқобили ҳунарнамоӣ кардан кам нафароне ҳастанд ки муваффақ шаванд. баъдан барои хайрандеш баҳром суфиев ҳам дар вазнҳои 60-66 кило гуштини ҷудо гуштин мегирад. ҳамин вазнҳое ки ҳоло хайрандеши муродзода бо дилмуродзода гуштин доранд. муродзода ҳоло
фаъоли хешро бояд нишон диҳад хайрандеш. ӯ чанд навбат пай ҳам ҳуҷум кард. сари китфам равиши дурусти гуштинро ба кор бурд, аммо суръатафзоӣ набуд дар ӯ лаҳза. ҳоло дақиқаи охиронро эълон мекунанд. даст ба гиревон шудан натиҷа надодааст. вақт ҳам кашонд меёбад. вақт тамом. ҳамин тариқ бо афзалияти хайрандеши ғолибият насиби муродзода дар ин ҷо дастбола мешавад. исоқзода ҳусейн шаҳри душанбе, ибодуллоев қадриддин шаҳру навои тобеи марказ вазни 70 килограмм. ивази довари болои доварон довари болои гилем дилшодзода алибек, довари кунҷи искандари бо яктаки сафед ҳусейн исоқзода душанбе, бо яктаки сабз қадриддин ибодуллоев. тайёр бинад обидзода ҳувайдо сух, саидҷони ҳайдар хатлон ту. ин партофти бисёр ҷолиб аз ҷониби ибодуллоев буд дар вазни 70 кило ва ин баъдан богузорӣ мешавад аз ҷониби доварон. вазн 70 кило боз дубора ҳамин шакл ва ин ҳалол аст ки паҳлавон аз шаҳру навои тобеи марказ ибодуллоев. офарин. ду маротиба ҳамин шаклро пеша кард қадриддин. шакли дурусти гуштинро ба кор бурд. дилшодзода ҳоло акнун шояд ибодулло айниддинов имрӯз тахминан ним соат пеш яке аз асосгузорони гуштини ва ин ҷо партофтое ки дар ҳолати такрор ҳам дидем бисёр ҳам ҷаззоб ва ҷолиб буданд. бисёр
خب وزن 70 کیلو سفید پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوان است ولایت سوخت است. اوایدو عابدزاده است. در وزن 70 کیلو بر مقابل سعیدجان حیدر مبارزه میبرد. اوایدو عابدزاده اطراف رقیب چرخ میزند. شاید تجربه سعیدجان زیادتر است. در گوشتین در وزن 70 کیلو اوایدو عابدزاده خیلی پهلوان جوان است و تجربه کمی گوشتینی ملی دارد. از این خاطر شاید برای او کمی مشکلی هم پیش آید. آگاهی با یک تکی سفید برای اوایدو عابدزاده آگاهی نشان دادند و سعیدجان حیدر باشد از این نیرو گرفته و پیش میگذارد. هفتاد کیلو پهلوانا حالا ببینید اوایدو عابدزاده هم لحظه فعال شد اما فعالی او دور و دراز دوام نمی کند. هر دو از سری نو گوشتین را آغاز می کنند در وزن 70 کیلو. اوایدو عابدزاده طرف راست نگاه می دارد رقیب را ببینید اما سعیدجان حیدر باشد از کنار دیگر اون طرف راست را گرفته است. هر دو یک طرف گوشتین میگیرن یک سمت هجوم میکنند. هر دو پهلوانا حالا کمفالی اوایدو عابدزاده به چشم میرسد. اوه میتوانست که در اینجا اوایدو عابدزاده هم کنتر هجوم نماید. امتیاز هم به دست دارد. و این تجربه که سعیدجان حیدر دارد در مقابل اوایدو باید لحظه اوایدو را شکست دهد. اما ببینید که حالا من برای چی گفتم حالا پهلوانان ولایت سوخت هم در گوشتین آب و تاب خوب یافتند. بعداً برای سعیدجان یک تکی سبز حالا فدراسیون گوشتینی ملی تاجیکی اقدام خوب گرفته است که سر و لباس ورزشی برای پهلوانان جدا کرده است. خوب میشد که همین گوشتین های که در شهر و نواحی تا به مرکز برگزار آنها را نیز به تنظیم درآورد. وقت برای پهلوانان حتمی است. قاعده ها باید حتمی باشند. هر جایی که گوشتین اگر دور و دراز دوام کند پس قاعده هم از بین می رود. تیاری بیند حق نظر اسماعیل رشت
бахтиёри қурбонализода хатлон дар вазни 70 кило хатлон як фикр мекунам миёни паҳлавонон оҳо саиҷони айдар аз дасти рақиб лаҳзаи гурезон буд ба хотири нафт дидан убайдо бидзода ҳуҷум кард кӯшишҳои бенатиҷаи саиҷони ҳайдар вақт ба анҷом мерасад бо имтиёзи андак хеле кам дар ин ҷо саиҷони ҳайдар пирӯз мешавад бо афзалияти як бадан ғолибият насиби як бадан ҳамагӣ ӯро ба ҳайдар қисмати дигар бурд акнун ҳоло дӯстони азиз боз ҷуфт иваз мешавад сафаров зикрулло ибодуллоев қадриддин шаҳри навои тобеи марказ сафаров зикрулло дастаи хатлон як марамат рашт хатлон як бо яктаки сафед исмоил ҳақназаров бо яктаки сабз бахтиёри қурбонализода исмоил ҳақназаров паҳлавони рашти аст аз канори дасти рости довар ки пироҳани сафед ба бар кардааст ва аз тарафи дасти чапи довар паҳлавони хатлонӣ ин бахтиёри қурбонализода аст ки ҳарду гуштинро оғоз карданд паҳлавони хатлонӣ бисёр ҳам хуб равиши наздро интихоб кардааст ва рақиб бошад ҳоло аз чанголи ин паҳлавон як паҳлу меафтад офарин инҷо ин кори бахтиёри қурбонализода буд ки рақибро як паҳлу ҳамун равиши дурусти гуштин гирифтан барои имтиёз дод ин дуюмин паҳлу аст паҳлу ба паҳлу ҳалол агар ҳарду паҳлу бошанд пас бояд ғолибиятро ба қурбонализода нишон диҳанд ба майдон даъват карда мешаванд вазни 70 килограмм каримов бардин душаҳри душанбе эмомов шорух хатлон ду дар вазни 70 кило ҷуфти навбатӣ даъват мешавад баҳриддин каримов паҳлавони шаҳри душанбе бар муқобили шоҳрух имомов дасти чап пироҳани сабз ба бар карда шоҳрух имомов зикрулло дар ин ҷо вазни 70 кило ибодуллоев дар ин ҷо ибодуллоевро бо сафаров овардан ба майдон бале хуб ҳусейн али аҳмадов асадулло қадриддин ибодуллоев паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аз шаҳру навои тоби марказ бо зикрулло сафаров гуштин мегирад паҳлавони хатлонӣ аст дар даври дуюм
دادن به پهلوان کمربند سبز. بعداً برای ذکرالله سفرов. نبرد دور و دراز دوام میکند. حالا حالت کمربندی و بعدا برای عبادالله یا نه برای ذکرالله سفرов. اکنون قراره همین پرتافت حالا بحث میان همین پرتافت است. نه درست است که اینجا حالا ببینید پایده‌های گوشتینی ملی در یک حالت افتیدن هر دو گوشتینگیر با گلیم واگذاری کردن نمی شود. عبادالله با ذکرالله سفرов هر دو کوششی زیاد دارند. دو پهلوانی که تو موفق شوند. فرقیت با یک بدن است. هر دو برابر گوشتین میگیرند. برای پهلوانان قاعده های این گوشتین رو میفهمونند. در حالت ویران کردن قاعده گوشتین باید حتما اصلاح شوند. این نوبت دیگر است که ببینید حالتی بسیار پربحث با میان میآید. اکنون ذکرالله سفرов بدن را کار میکند. این پهلوانی خطلانی رقیب را در غضب میآورد. رقیب میخواهد که جبران نماید. وقت کمی دیگر باقی مانده است و هر دو پهلوان میان هم با دست و چنگالی شعرانه مبارزه میبرند. عبادالله فلا اکنون دست راست و از پشت کمربند خواست گیرد، اما ذکرالله سفرов هم گوشتینی خوب میگیرد. هر دو هم شکلی یا روش درست گوشتین رو انتخاب کردند، با پیش می روند. عبادالله تحت رهبری
طالبов машқ варзӣ мекунад. Ҳамад Толибов бо фарзандони худ. Оҳо, ин партофти зебо аз ҷониби Зикрулло Сафаров буд. Ана ин иштибоҳе ки дам ба дам давидан барои рақиб ба ин ҷо. ғолибият насиби Сафаров Зикрулло. Зикрулло Сафаровро ғолиб баровард. ба майдон даъват карда мешавад Саиҷони Ҳайдар, Али Аҳмадзода, Садулло. ин ивази довари боло гилем. дидори дуюми Самандари Маҳмадӣ. баромади Саиҷон аст ва Али Аҳмадов Асадулло паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст. Баъд аз дидани лаҳзаҳои ҷаззоби ин рақобат ва иштибоҳи Қадриддин Ибодуллоев, ҳоло мо ба набарди дигар мегзарем. аз тарафи дасти рости довар бо либосҳои сафед Саиҷони Ҳайдар, аз тарафи дасти чапи довар бо либосҳои сабз Али Аҳмадзода Садулло. Марҳамат. Тайёрӣ бинад Бахтиёр Қурбонализода Хатлон 1, Ҳусайнзода Муҳаммадраҷаб Суғ. ин бори дуюм аст ки Саиҷони Ҳайдар ҳамон шакли сари китфро пеша кардааст ва Асадулло Али Аҳмадов бошад паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар вазни 70 кило. ин ҳалол богузорӣ мешавад, ҳарчанд дар ин ҷо паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон худ амал кард, аммо аксуламал ӯро ба тахта пушт афтод. 70 кило. Бахтиёри Қурбонализода Ҳусейнзода Муҳаммадраҷаб. ивази довари кунҷи Ҳабибуллоев. Не, шоир. Марҳамат. Довари кунҷи. бо як таки сафед Бахтиёри Қурбонализода Хатлон 1, бо як таки сабз Ҳусейнзода Муҳаммадраҷаб вилоят Суғ. Марҳамат. Бахтиёри Қурбонализода паҳлавони хатлонӣ аст бар муқобили Ҳусейнзода Муҳаммадраҷаб паҳлавони суғдӣ гуштин мегирад. паҳлавони суғдӣ ҳоло бо як бадан рӯ ба бохт дорад. Муҳаммадраҷаб Ҳусейнов, аммо паҳлавони хуб аст Муҳаммадраҷаб Ҳусейнов. шояд ҳамин гуштин аст. ҳоло партофтро мебинем, баъдан гуфтанд ва қисмати шояд
بدن با سفید. بله بدن رو برای بختیار نشان دادم. بختیار قربانعلی زاده. حالا او را از مرکز میدان حسین زاده محمد رجب میبرارد. شاهین گلف انتظار است تا محمد رجب حسین زاده. خوب گوشتین گیرد. یک تک سفید برای استفاده اصول معمول، یعنی که اصول معن کرده شده در گوشتنی ملی نیست. بعضن روش های ممنوع است که پهلوانان در حالت اجرا کردن از جانب کمیته تدارکات مخصوصا داور مرکز و داوران کناری به نوبت گرفته می شود و این حالت آگاهی داده می شود. آفرین، حسین زاده خوب حرکت کرد. محمد رجب اکنون گشته و برگشته فعال می شود. رقیب را از مرکزی میدان می برارد. چون بالون از قید کردم که مکتب خوبی گوشتینی ملی ولایتی سوخت چه در سلوله مکتب لنگلی فا و چی زرافشان خوب است. بعدا طلب میکنند. برای محمد رجب حسین زاده بعدا طلبگار هستند. حالا پرتفت رو میبینیم که در اصل چی بود. بعداً برای محمد رجب حسین زاده. قربانعلی زاده باشد پهلوان شهر کلابالا. اوه، این بار دویم است که حرکت های جذاب و جالب را با کار میبرد محمد رجب حسین زاده و فریدون استاپیروف استادی او در پهلو نشسته است و این حالت را نظارت میبرد. این پرتفت پهلو است. بله، پهلو برای محمد رجب حسین زاده نشان میده. اکنون قربانعلی زاده شتاب میکند. میخواهد که با این شتاب کاری پیش رود.
як паҳлу ва як бадан кори муҳаммад раҷаб ҳусейнзодаро пеш бурда истодааст. дақиқаи охиронро ҳам эълон мекунанд. ин ҳалол аст. ҳамин тариқ дар ин вохӯрӣ ғолибияти соф насиби намояндаи вилояти суғд ҳусейнзода муҳаммад раҷаб. каримов баҳриддин эмомов шоҳрух даъват мешавад. каримов баҳриддин паҳлавони шаҳри душанбе бо шоҳрух эмомов паҳлавони шаҳри кӯлоб. давари кунҷӣ диршодзода азизи бахтиёр марҳамат. бо яктаки сафед намояндаи шаҳри душанбе баҳриддин каримов, бо яктаки сабз намояндаи дастаи хатлонду шоҳрух эмомов. марҳамат. тайёрӣ бинад вазни 75 килограмм мавобулои хуршед. акнун дӯстони азиз, баҳриддин каримов паҳлавони шаҳри душанбе дар вазни 70 кило бар муқобили шоҳрух эмомов паҳлавони шаҳри кӯлоб муборизаро оғоз карданд. дар ин ҷо каримов баҳриддин паҳлавони шаҳри душанбе бубинед ҳар лаҳза ҳуҷум мекунад ба самти рақиб. шоҳрух эмомов бошад аз ҳаракатҳои рақиб ҳазар дорад. ҳам ҳазар дорад, ҳам дифоъ мекунад, чунки мешавад ҳолатҳое ки дар ин ҷо ногаҳон метавонад ки афтиш ё ҳолатҳои бисёр хатарнокро ба бор орад. акнун идомаи гуштин аст. бисёр ором меравад гуштин. баҳриддин каримов ҳоло ин ҷо шоҳрух эмомов ҳуҷум мекард. камфоъли паҳлавони шаҳри душанберо довар ба назар гирад ва огоҳӣ нишон диҳад барои баҳриддин каримов, чунки аз минтақаи асосӣ баромад. ҳоло акнун баҳриддин ба қадре фаъол шуд. шоҳрух эмомов ҳам дар муқобили ӯ хуб гуштин мегирад. гиреди довари марказ ҳарду паҳлавонро дубора бо ҳам меорад. диловар гулов аз самти дигар нишастааст. диловар гулов ҳам як паҳлавони бисёр номдори вилояти суғд буд ки бо номи паҳлавонони зарафшон шӯҳратёр буданд.
نه، هر دو پای هم چند نوبت هجوم کردند. هجوم هایی که تا هنوز نتیجه ندادند برای این دو پهلوان. گیرد و ایستد. هر نوبت داور مرکز صدا میکند. شور توقف می شود میان این جفت. دقیقه آخران. تنبیه به پهلوانی یکتک سفید. این پهلو است. بدن سفید. بحردین کریموف یک بدن رو کار کرد. حالا با دوباره اکنون پهلوانان آغاز کردند رقابت را. در وزن 70 کیلو وقت به انجام میرسد. یک بدن بحردین کریموف در این دیدار با یک بدن افضلیت داشتنش دست بالا شد. ماوبلوی خورشید خطلان دو بای میرزوی سیفیدین دوشنبه. قسمت دیگر است. داوری کنجی گیرشاد زاده. داوری کنجی گیرشاد زاده. و یک تکی سفید ماوبلوی خورشید دسته خطلان دو و یک تکی سبز سیفیدین بای میرزویف دوشنبه. مرحمت. الکی جفت اعلان شد برای همگان وزن 75 کیلو پیشکش شما میگردد. دوستانی عزیز در وزن 75 کیلو اینجا ماوبلوی خورشید پهلوان خطلانی با بایمیرزویف پهلوان شهر دوشنبه بایمیرزویف سیفیدین نبرد را آغاز کردند. میرزویف یک حرکتش باورجا بود، اما ماوبلوی خورشید باشد پهلوان شهر کولاب خود را در مرکز میدان قوی تر نگاه داشت. حالا حرکت ها از هر دو جانب به چشم می رسد.
паҳлавонони 75 кило гуштин мегиранд. آگاهی 75 кило гуштин доранд. Хуршед мавобалло дар инҷо бой Мирзоев Сайфиддин паҳлавони шаҳри Душанбе мехоҳад ки фаъол гардад ҳар навбат ба самти рақиб ҳуҷумҳоро ба анҷом мерасонад. мавобалло самти рост пеша кардааст ва ҳеҷ амале нест то ҳанӯз. агар ба сифати пахши навор бигӯем бисёр хуб аст, аммо афсӯс ки партоф нест, афсӯс ки амал нест. дар асл бисёр хуб аст, сифати наворбардорӣ бисёр хуб шудааст. баъзан ҳамун 4 дақиқае ки онҳо дар ихтиёр доранд бисёр дуру дароз давом мекунад. фақат як бадане ки бадан ҳам ба фикрам ҳамун доваро худашон дигар аз ноилоҷӣ бадан мегӯянд ки вақт тамом шавад. аммо афсӯс ки партофтҳои ҷолиби гуштини миллии тоҷикӣ нест. аммо партофтҳое ки ба қавли дигар мо гуштини миллӣ мегӯем, бояд зебогии гуштини миллӣ дар инҷо нишон дода шавад. ҳамин аст ки баъзан аз шарҳи ана мехел партофтҳо, ана партофтҳое ки бояд ин бошад ки чун мавобалло гӯё моро шунида бошад, ин паҳлавони пиравани сафед пӯшида, агар гуштин бо партофто зебо аст, агар амал набошад пас ҳеҷ завқияте надорад. ягон ҳамон дурахши гуштинро намебинем. баъзан дар шарҳи онҳо, баъзан ҳам дигар аз камфаъолии паҳлавонон мо ҳам хаста мешавем. хоб аммо дар асл буд ҳоло ин партоф бисёр амали хуб буд аз ҷониби паҳлавони пироҳани сафед пӯшида. оли иҷро гардид. улуғбек қосимов намояндаи дастаи хатлонияк улуғбек қосимов бо яктаки сабз намояндаи шаҳри навои тобеи марказ рауф хуҷамов гуштин мегиранд. шарифзода саймумин рашт. улуғбек қосимов паҳлавони хатлонӣ аст. гуштини хуб дорад. ман гуштинашро махсусан дар ҳамон деҳаи зарафшон дида будам. онҷо бисёр гуштин хуб гирифт. як гуштине мешавад ба хотири гиромидошти меҳрободинаев. дар он ҷо ҳамин улуғбек қосимов хуб дурахшида буд. дар вазни 75 кило. хуб акнун мебинем ки ҳоло улуғбек бар муқобили равф хуҷамов паҳлавон аз шаҳру навои тобеи марказ чӣ гуна гуштин мегирад. ҳоло баробари аст миёни паҳлавонон. агар гӯем ки тағйирот ё афзалияти комил дар миёни паҳлавонон ҳоло ба чашм нарасидааст. шояд хуб гуштин гиранд. бубинед улуғбек як навбати дигар як усулро анҷом додани шуд дар инҷо, вале бенатиҷа аст.
بار دویم است که улуғбек با ҳуҷум мегузарад. самти чап рақибро гиребони рақибро қавӣ доштааст ин паҳлавони хатлони. рауф хоҷамов қуввааш нарасид. ин улуғбек буд ки рақибро билохира сари китф ба тахта пушт афтонд. дар ин вохӯрӣ ғолибияти соф насиби намояндаи дастаи хатлон як улуғбек қосимов. ҳалимов баҳодур, шарифзода саймумин. баҳодур ҳалимов аз шаҳри кӯлоб бо саймумин шарифзода паҳлавони раштӣ бояд даъват шаванд. баҳодур ҳалимов паҳлавон аз канори сафед, шарифзоди саймумин паҳлавони раштӣ бо яктаги сабз гуштин гирифтан оғоз карданд. шарифзоди саймумин паҳлавони раштӣ аст. баҳодур алимов паҳлавони шаҳри кӯлоб. ҳоло як навбат гуштин аз болои гиребони рақиб хоб дошт ва шарифзоди саймумин бошад паҳлавони раштӣ замин афтид. дубора баҳодур ҳалимов дасти чапи рақибро доштааст ва шарифзодро бубинед саймумин канор меравад. саймумин хеле ҷавон аст, паҳлавонест ки таҳти роварӣ як вақт дар иззат худоев ҳам машқ мекард. шояд ҳоло мураббӣ ваз карда бошад. вақте ки назди иззат худоев машқварзӣ мекардин саидмумин шарифзод вақт гуштинаш бисёр хуб буд. ҳоло акнун ба хотире ки он вақт ҷавонтар буд, хеле ҷавон буд. ҳоло ҳам қадар сину соли кало надорад ин паҳлавони киману сабз ё яктак сабз. падар ҳам кӯшиш мекард то ҳол падар барои дастгирӣ кардани фарзанд ҳамеша камарбаста аст, то фарзанд аз ҳамин ҷо сарчашма гирад ва дар миқёси ҷаҳон нишон диҳад. раиси федератсияи гуштини милли вилояти суғ устод гулов шоҳин ҳузур доранд. як қарсак ба ифтихорашон. ҳоҷӣ дар рушду намӯи гуштини милли дар вилояти суғ
بسیار و بسیار کوشش میکنند و خدمت‌های شایان هم دارند. برای قواها میان پهلوانان هنوز نتیجه نداده است. یک روشی که شریفزادی سیمومی پیشه گرفت. بریم یک لحظه طبق قاعده های عمل کننده فدراسیون ملی گوشتینگیری من همین اصول یعنی که ملنیتسا و بعد کراکادیل اینا من کرده شدن. کدام نفری که استفاده میبرد تنبیه یا آگاهی میگیرد. تنبیه از خاطر که آنها بیشتر در گوشتن جدا مشق ورزی کردن، از این خاطر در گوشتن ملی هم بعضا حالت همین شکل گوشتن رو نشان میدهند. شاید همین باشد که امروز باید گوشتن ملی را یا با گوشتن جدا مانند کنیم، یا اینکه آن کسی که در گوشتن ملی گوشتن میگیرد در گوشتن جدا نگیرد و جدا گوشتن میگیرد در گوشتن ملی گوشتن نگیرد، که همین است بعضا مشکلی پیش میاد. اما شریفزاد سیمومی در گوشتن جدا میان نورسان خوب برآمد میکرد. بهادر علیموف هم پهلوان تجربه دار است. مثلا در شهر کولاب در مسابقه های جشنی بسیار گوشتن میگیرد. خیلی هم پهلوان نامدار هم است. اوه خوب کرد شریفزاد سیمومی، خوب کار کرد، اما سرعت نبود، سرعت نوعی کمتر بود. می توانست که در اینجا شریفزاد سیمومی می توانست که کارو خوب جمع بست کند. اکنون به قول دیگر سیمومی نو روش خوب گوشتین را آغاز کرد. بهادر علیموف باشد اوه یک حالتی ناگور پهلوانی یک تک سفید برای بهادر علیموف نشان دادند. سیمومی خیلی قفا مونده اکنون از رقیب. وقت هم به انجام رسید و بهادر علیموف به قسمت نوبتی را یافت. یک پهلو غالبیت نصیب نماینده خطلان دو بهادر علیموف. باقیف علی خطلان یک، اقساقالов گلشاه ولایت مختار کوهستان بدخشان. علی باقیف پهلوان از سلالای باقیف ها بر مقابل گلشاه اقساقالov پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان. با یک تکی سفید نماینده دسته خطلان یک علی باقیف، با یک تکی سبز نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان گلشاه اقساقالov. برای همگان هنر علی معلوم است، مخصوصا در گوشتنی آخیره که در نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شده بود. علی باقیف خوب درخشیده بود. حالا گلشاه اقساقالov پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان در وزن 75 کیلو گوشتین میگیرد. حسن جان شهر نوایی توبه مرکز.
ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزازاده حسنجان. علی باقیوف قدش نسبت به رقیب پستر است، اما این معنی را ندارد که او قفا مونده. او بسیار هم خوب گوشتین میگیرد. ببینید حالا طرف راست رقیب را خوب داشت و ببیند موابلای خورشید خطلان دو میرزازاده حسنجان ولایت مختار کوهستان بدخشان. партофт як паҳло ба суди али боқиёв. داوران پهلو با سفید. али боқиёв як паҳлоро кор кардааст. ин бори дуюм аст ки баданро соҳиб мешавад. گلو دیلوار اما بچه که مانده شدگی را بگو که ای خواد بخیز اون همجا در ин бори гаштаю баргашта бори дуюм аст ки дар ин ҷо бадан барои али боқиёв нишон медиҳанд. али боқиёв довталаби асосӣ дар вазни 75 кило барои ба даст овардани нишони тиллоӣ маҳсуб мешавад. ин партофт баъд аз амри довар шояд ё дар ҳолати таваққуф буд ки барои али боқиёв нишона доданд. аммо камфуоли гулшоҳ ақсаколов ба чашм мерасад. бадан با سفید. دقیقه آخران رفته سر. али боқиёв ин лаҳзаҳои охиро низ бо афзалият пушти сар мекунад дар вазни 75 кило. وقت تمام. همین طریق در این واخوری با
бартари як паҳлу ғолибият насиби намояндаи дастаи хатлон як Али Боқиев. мавобулои хуршед мирзозода ҳасанҷон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. Баромад. бо яктаки сафед намояндаи дастаи хатлон 2 мавобулои хуршед бо яктаки сабз намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳасанҷон мирзозода. вазни 75 кило акнун даври дуюм ҳам оғоз меёбад. мавобулои хуршед паҳлавони шаҳри кӯлоб пироҳани сафед ба бар кардааст бо ҳасанҷон мирзозода паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мубориза мебарад. мавобуло пироҳани сафед ба бар кардаастем паҳлавони шаҳри кӯлоб хуб гуштин мегирад. дидори аввалашам бисёр хотирмон ҷамъ баст гардид. гӯштини нагирифтани ҳасанҷон мирзозода паҳлавони бадахшонӣ довари марказро маҷбур кард ки огоҳиро ба нишон диҳад. тайёре бинад қосимов улуғбек боқиев муҳаммад ризо. қосимов улуғбек хатлон 1 боқиев муҳаммад ризо суд. ва ивази доварони довари болои гирем ва довари кунҷӣ. самандари маҳмадӣ довари болои гилем, шоев айнидинов толибов доварони кунҷӣ. самандар гилемда. мавобуло бисёр фаъол аст. чусту чолокияш нисбат ба рақиб зиёдтар ба чашм мерасад. ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида кӯшиш мекунад ки рақибро дар як ҳолати ногувор монад. ҳасанҷони мирзозода аз чанголи рақиб худро дур кардани аст. ва гӯштин ба ҳамон шакли пештара идома дорад. ҳарду хаста шудан маълум аст. آگاهی با سفید
دقیقه آخران دقیقه آخران هم اعلان کردن. شاید بعد از این دقیقه آخران اعلان کردن اکنون فعال شوند این پهلوانان. معلوم است که حسنجان میرزازاده قفا مونده از رقیب و موابالله خورشید باشد. پهلوانی یکتکی سبز تنبیه دارد. غالبیت نصیبی موابالله خورشید. موابالله خورشید پیروز شد و حالا اکنون جفتی نوبتی اولوغبک قاسیموف با محمد رضا باقیف گوشتین میگیرن. با یکتکی سبز محمد رضا باقیف. مرحمت. تیاری بیند حلیموف براتو فرخ. حلیموف بهادر براتو فرخ. مرحمت. 75 کیلو اولوغبک قاسیموف پهلوان خطلان پیراهن سفید دارد. محمد رضا باقیف پهلوان سعودی باشد با یک تگ سبز گوشتین میگیرد. این دو پهلوان بعد از یک پیروزی به قسمت دوم رسیدند. براتو فرخ به نزد میزی داورا بیا. تیز پیش ما بیا. تیزتر دویده بیا. پرتافت اولوغبک قاسیموف انقره بود که به حلال جنبت شد، اما رقیب هم خوب دفاع کرد و حالا هم شکلی پیشتره باقی مونده است. بدن بدن بسر. یار گوشتینی آرام، گوشتینی که اگر بگویم پرتافت‌های جالب در این بازی‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان عموما به چشم نرسید. در که بسیار گوشتینی آرام، گوشتینی که با این گوشتین در مقیاس بین المللی گوشتین گرفتن فکر میکنم خیلی مشکل است. هفتاد و 5 کیلو همانو مبارزه میبرند میانه هم.
محمدرضا باقیف امتیاز نگرفته است. این پهلوانی سوقدی و اولوغبک قاسموف باشد. هر نوبت پیش می رود. اگر گوشتین خوب نباشد پس در شهر دادن او نیز شوق عباس کم می شود. با این خاطر باید پهلوانان ما بسیار گوشتنی خوب گیرند میانی همدیگر تا در اینجا مکتب خوبی گوشتنی ملی تاجیکی را آموزند و با گوشتنی جدا روند. در مقیاس جهان در گوشتنی جدا نشون میدهند هنرشان را. هفته آیند ببینید چمپیونات جهانی جدا سر می شود. بعدا معلوم میشه که چگونه است گوشتین. بعدا نسبت امر داور این حساب کردن نمیشود بچه ها، برای همین نیست بعدا. پای در پای چند مراتب هجوم می شود. دقیقه آخر هم شاید فعال را معین نکند. برحال اولوغبک قاسموف حالا از روی امتیاز قدمی از رقیب پیشتر می استد. پهلوان پیروانی سفید داشته هرچند حالا کم فعال شد. حالا باز گوشتینگیری اشاره می شود از جانب داور مرکز. بعداً برای اولوغبک برای احمدرضا باقیف قوه نمی رسد. تا جبران از او تنبیه کند، از آن پهلو بدن کند. وقتی آخری قرار نهایی درباره این پهلوانان برای پیروزی اولوغبک نشان دادند. در این آخری غالبیت نصیب قاسموف اولوغبک حساب برابر است. بدن آخری را قاسموف اولوغبک گرفته است، برای همین غالبیت نصیب قاسموف اولوغبک.
дубора мо инҷо паҳлавони шаҳри Кӯлоб Баҳодур Ҳалимовро дидем. Бо Фаррухҷон Баротов мубориза мебарад. гуштингирет довари марказ ишора кард. ҳоло гуштинам оғоз шуд. аввалин ҳаракат аз ҷониби Фаррухҷон Баротов. аммо Баҳодур Алимов ҳам паҳлавони хуб аст. вале таҷрибаи Баротов зиёдтар аст. барои бардоштан ва афтодани рақиб маслиҳат медиҳанд мухлисон. Баҳодур Алимов наздиктар мешавад. Фаррухҷон Баротов ҳам ба самти чап партофтани рақибро ҷӯё аст. як паҳлу барои Фаррухҷон Баротов. паҳлу ба саф. Баҳодур Алимов ро ба бохт дорад. боз паҳлавонон барои идомаи рақобат дар вақти боқӣ монда талош доранд. аммо Фаррухҷон Баротов пешсаф аст аз рӯи як паҳлу. бадан ба сафед. барои Баҳодур Алимов бадан нишон доданд. ин ду паҳлу ҳалол аст. Фаррухҷон Баротов паҳлавон аз шаҳри Душанбе акнун ба қисмати финалӣ рафт. як дидори дигар мондааст. Али Боқиев бо Сайнаби Камолов мубориза мебаранд. паҳлавони суғдӣ аст Камолов Сайнаби. Боқиев Али, Камолов Сайнаби. ивази довари кунҷӣ. Довари кунҷӣ Шоюб Искандари Убай.
یکتکی سفید نماینده دسته خطلون یک علی باقیو. علی باقیف اکنون یکتکی سبز نماینده ولایت سوق سینبی کمالو. علی باقیف برآمده است با سینبی کمالوف گوشتین میگیرد. بیلو عبداللهزاده خیلی ای بچه ساز بشینین تلویزیون ثبت کرده است. چقدر ما شما را گوشتین میان این پهلوانان شاید خوب شود، مخصوصا علی باقیف با سینبی کمالوف. партофтои али боқиев ба фикрам пои рақибаш лад бардошт. фаррухҷон баротов, сайнаби камолов. گوشتی گرفتنро довари марказ барои ин паҳлавонон ишора кард. ҳуҷумҳои пайдарпайи али боқиев аст. علی باقیف اکنون با سینبی کمالوف کمی کارش مشکل می شود. بای هم از هر دو جانب حرکت ها است، از هر دو جانب هجوم ها است، اما هجومی که سودآور باشد کمتر است. فریدون ستوپیروف نشان میدهد برای شاگرد روش خوب گوشتین گرفتن رو برای سینبی کمالوف و علی باقیف باشد، چون برای گوشتین گرفتن خوبتر و نقصتر حرکت میکند. بسیار سینبی کمالوف خوب حرکت کرد. هر دو یک سمت گوشتین میگیرند، سمت راست. از این خاطر افتاندن یکدیگر خیلی مشکل است. الان نشان میدهند داوران کناری هم الان میگویند، اما قسمت از این قرار داوری مرکز ناراضی هستند. برای منتظر میشویم چو نظارت نوارهای ویدیویی. اکنون برای دوباره دیدن این حالت چون توقف میشد، برای این شاید حالتی توقف را به نظر گیرند و حلال نباشد. پهلو و سفید. بله، پهلو
чун дар ҳолати таваққуф буд. сайнаби камолов ҳам гуштини хуб мегирад. бовар кунед, али боқиевро бисёр дар ҳолати ногувор овардааст. аммо бояд вақтро низ ба назар гиранд. огоҳӣ барои Али Боқиев. дақиқаи охиронро ҳам сарахон имомов эълон мекунад барои ин ҷуфт. ҳоло акнун дар ҳолати агар сайнаби камолов аз уҳдаи ин кор набарояд, шояд Али Боқиев дар ин ҷо дастболо шавад. баъдан барои Али Боқиев боз ҳадя карданд. вақт каме дигар боқӣ мондааст ва Али Боқиев шояд ба давраҳои минбаъда равад. ҳамин ҷо дӯстони азиз, рақобат ҳам ба анҷом мерасад. Али Боқиев пирӯз мешавад. мо низ ҳамин ҷо гузориш хешро ба анҷом мерасонем. шоду пирӯз ва сарбаланд бошед. соати 16:00 оғози вохӯриҳои ниманиҳоӣ.